yemwe abari ku isi yose tumukomera amashyi, ababyeyi bacurarange tumukomera amashyi, imisore itsimbasimbe tumukomera amashyi, abigeme bavuga amazina tumukomera amashyi, abagwaye muvuge ni byiza tumukomera amashyi, ababashe nimubohoke tumukomera amashyi, abarushe nimuruhuke tumukomera amashyi, abihebye mushira agahinda tumukomera amashyi, abakenye muvuge turatunze tumukomera amashyi, umukama Yesu Kristo urutare rwacu yagize ibyiza tumukomera amashyi. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ryeranda niryubahwe mu buzima bwacu nyaguhora ku ngoma. Turi muri ya saha yo gucanira umubavu twebwe ubwoko bwawe, wagiranye isezerano natwe iry'uko buri masaha 3 tuza kugusenga, tuza kugushimira, tuza kuvugira amazina, tuza kugutambira, tuza kugupfukamira, tuza kuzamurira kwa amashimwe, nawe ugashimishwa n'amasengesho yacu ukaturamvurira ko imigisha n'imihezagiro. Turaje rero gukora icyo twiyemeje, turaje gukora icyo twasigiwe, turaje gukora icyo wadusabye, turaje gukora icyo waturemeye, turaje gukora icyo wadutegetse, kama nawe nurangura icyo wemeye, icyo wasezeranye, icyo warahiye, uheze udushungurire ku imigisha n'imihezagiro. Niko koko papa, dushobora kuba dufise intege nke kwera isoko rukibi kigundaniye mu buzima bwacu, twiweje turatirimutse imitima yacu, intebe yawe iba ku mucafu, twiweje twarabye, twakoze, twavuze, dusanga ibyabaye si bihesha icyubahiro urukundo rwawe. Mukama nitwihagazeko, mukama nitwifatafashe, turazi ko tutari beranda nk'uko bishaka, ariko ni wowe mweranda tugira beranda. Turashaka gusa nawe, wadushiriyeho ibanga ry'ukwitwikiriza amaraso meza ya Yesu Kristo, tukatura ko turi abana b'ubugingo, tukatura ko turi abana b'amahoro, tukatura ko turi abana b'ibyishimo, tukatura ko turi abana basamuragwa b'ubwami bw'ijuru, tukatura ko turi ingabo za Yesu Kristo, tukatura ko twahawe ubudahangarwa mu gihe Kristo yadupfira ku musaraba igorogota. None amaraso Kristo yamenye ni amaraso atavura, ni amaraso atanuka, ni amaraso adacyoye, ni amaraso ameze neza, ni amaraso akiza ibicumuro, ni amaraso akiza ingwara, ni amaraso akuraho imyanda yose, ni amaraso abohora ababoshe, ni amaraso aruhurira abarushe, ni amaraso anezereza abababaye, ni amaraso yirukana ubugumba, ni amaraso akuraho ikizira cyose ku buzima bwacu, ni amaraso adusanasana akadutandukanya n'ubwambure butandukanye. Amaraso ya Kristo ndayambaje muri uyu mwanya, amaraso ya Kristo ndayambaje mu bana bawe batoranye iri zamu ryo hagati ya 3 na 6 bakaritoraniririzwamwo, kurinezererwamwo no kurirongeramwo umutahe w'ubuzima. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, amaraso ya Kristo adushushanye n'umwana wawe, amaraso ya Kristo adushushanye n'umwami wacu, amaraso ya Kristo adushushanye n'umukiza wacu, amaraso ya Kristo adushushanye n'umucunguzi wacu. Turashaka kwambara tukaberwa, turashaka kurya tugahaga, turashaka gusaba tugahabwa, turashaka gukunda tugakundwa, turashaka kurondera tukaronka, turashaka gusenga amasengesho yacu akishyurwa. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, uyu mubavu w'isa 6 no kumotere neza, ugeraho ubyagiye mu ijuru, udugana ibyaha byacu ubone ko tutabyigumije ko, kugira ngo ubweranda bwawe buturungikemo izindi mbaraga zo guhindurirwa amateka nk'uko byabaye ku munyasamariyakazi. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, uyu mubavu ntiyagira ikirere cy'ubupererasi kiwutangira, uyu mubavu ntiyagira ikirere cy'abarozi kiwutangira,
utangira. Uyu mubavu ntihagire ikirere cy'abambutsi, abangushi, indyarya. Uyu mubavu ntihagire ikirere cy'abasambanyi utangira ntugere ku gicaniro cyawe mu ijuru. Uyu mubavu uri ku imitwaro y'abana bawe, uyu mubavu uri ku bugwayi bw'abana bawe, uyu mubavu uri ku imibabaro y'abana bawe, uyu mubavu uri kwa gacinyizo gahura n'abana bawe, uyu mubavu uri ku bukene bugendana n'abana bawe, uyu mubavu uri ko kuboragizwa kw'abana bawe. Ariko kandi uyu mubavu urakikijwe, uri muri ambaraje yitwa ibyishimo bishingiye ku byiringiro by'uko hari icyo uri kurakorera ubuzima bwacu. Dawa twese ubwakiye mu ijuru, ambaraje y'uwo mubavu igushimishe ku mutima. Turashima ko turiho turi bazima, turashima ko turiho duhumeka umwuka w'abazima. Ibisigaye ni inyongera. Kuba waduhaye guhemiza imwe muzabazima, ntitwitaye ku bukene tugendana, ntitwitaye ku mibabaro tugendana, ntitwitaye ku gahinda tugendana, twitaye ku bubasha bwawe, twitaye ku mpuhwe zawe, twitaye ku mbabazi zawe, twitaye ku budahangarwa bwawe. Nibuze bwuzure natwe, nibuze bukorere muri twebwe. Bibiliya irambwira muri Yakobo ngo Eliya yari umuntu nka twebwe, ngo ariko yarasenze ngo agusaba imvura ntisubire kugwa kubera agasuzuguro ko gusuzugura izina ryawe kari muri Isirayeli. Urabyumva, urabikora, imvura niyongera kugwa imyaka 3 n'amezi 6. Ngo Eliya yongera arasenga, imvura irayigarura. Nyagora ku ngoma mwami Imana, nangirije imbaraga, nangirije imikorere, nangirije ubutware, nangirije ubushobozi bw'icyitwa umurozi, umupfumu, umukinzi, umwambuzi, umusambanyi, umubeshi. Abo bantu barasogose imishayi y'ubwoko bwawe, ndangirije imikorere yawe. Nibacika iyondoyondo baze munsi y'umusaraba kubita ibipfukamira, buzure n'umwana wawe Yesu Kristo. Abakura inyota, bamara inzara, abamara imibabaro, bambika agahuzu kagaragaza ubweranda. Petero yaravutse ngo turi beranda, ko tugirwa beranda ni ijambo ryawe. None rero Nyagora ku ngoma, sesekaza ingabirano zawe. No wangu waragucaniye igicaniro, umunuko wararaherereye, uragenda urayanze uravuga ijambo, uravuga ngo no wandira yiyangiriye Imana, ngo sinzongera gukora igisa nk'iki, sinzongera guhonereza rimwe ibyaremwe. Waretse inzara ikatubako, waretse ubukene bukatubako, waturetse tukaba mu myenda, waturetse tukabundabunda, waturetse tukaba mu bugumba, waturetse tukaba mu byankiro, waturetse mwami. Tugarukire ko kubw'ijambo ryawe, tugarukire ko kubw'ububasha bwawe, tugarukire ko kubw'impuhwe zawe. Umubavu kumotere neza, bohora imitima yacu, uruhurira ubuzima bwacu, uhumeka ibivuye iwacu, natwe duhe guhumeka ibivuye iwawe. Ku gicaniro cyawe moti bivuye muri uyu muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima, aho turi ku mpande zine z'isi. Natwe turungikire bwa butunzi, turungikire ya mahoro, kamotera k'ibisabisho byacu, kamotera k'utwigoro twacu, kamotera k'ibyacumi byacu, kamotera k'imitwaro yacu, kamotera k'urukundo dukunda Imana, kamotera k'amashimwe dufise mu mitima. Duga mu ijuru, duga mu ijuru, nk'uko ibicu biduga mu nyuma bikiyegeranya bikamanura imvura, nawe uheze umanukane imvura y'ibyiza, imvura y'ibyishimo, imvura y'amahoro, imvura y'ibitangaza, imvura y'urukundo, imvura y'ukuramba, imvura y'ukuroranirwa. Ntacyo ubutse Imana kutugabira. Turi mu isaha yo kugabirwa, turi mu isaha yo kugabirwa Nyagora ku ngoma. Turi ko turitegurira gusozera ku kwezi kw'icumi kw'ibitangaza. Iyi minsi 3 twahagurukiye gusanga, iyi minsi 3 twahagurukiye kwigora,
iyi minsi itatu twahagurukiye kwisonzesha, iyi minsi itatu twahagurukiye guhuza umutima, iyi minsi itatu twahagurukiye kwirukana ibisuzuguro, iyi minsi itatu twahagurukiye kwirukana inzara, iyi minsi itatu twahagurukiye kwirukana ubugumba, iyi minsi itatu twahagurukiye kwirukana icangiro. Ku iyi myotsi iriko iraduga, ibyangiro bituriko biduge, ikirere ureka bigahereramo ntitukizi ntitunacitayeho, icyo twitayeho nuko kituvuyeko. Kajagari turakasa, akavuyo turakasa, amahane turayasa, amahoro turayakiriye, amahoro turayahamagaye, amahoro turayishimiye, amahoro ari kumwe natwe. Imibabaro turayasa, munezero nuze, twemeye ko tuba umwotsi wo mu mufuka. Icyankiro turacasa, igikundiro kiva mu ijuru nikiza. Bibiliya irambwira ngo abana b'intabwa ni benshi, umwangumba nimubyine mutambe. N'amahoro urayafise. Urayafise yaduhe, urayafise yaturose, urayafise tunezereze. Turinde kubabara kandi utwagurire, duteturure kandi udutere iteka, turenganure kandi uduhumurize. Nezereza twebwe abasabyi bawe, nta cyaha na kimwe dukenyere ko mu mitima yacu, ariko icyo cyose cyoza kubabaza ubuzima bwacu twitandukanije nacyo, icyo cyose cyoza kudutandukanya n'urukundo rwawe twitandukanije nacyo. Ganza mu buzima bwacu, bohora ababoshwe bari muri twebwe, ruhurira abarushe bari muri twebwe, nezereza abababaye, humanura abahumanye. Ineza yawe igwire mu mitima yacu, kama Yezu Kristo umwagazi w'Imana, wewe Yezu ukiza abantu bose ibicumuro, wewe Yezu ubohora abantu bose baboshe, wewe Yezu uruhurira abantu bose barushe, wewe Yezu utanga ibyo tubuze ngo tubeho turambye kandi turaraniwe. Ganza kandi usabwe. Ganza kandi usabwe mu mitima ya twebwe ubwoko bwawe, ganza kandi usabwe mu buzima bwa twebwe abana bawe. Uku gusenga kwacu kumva kica 10 cyo muri rizamu byo hagati ya 3 na 6 mukamukitwakirira, tucanye umubavu mota neza wo kugaragaza ko turi bazima, wo kugaragaza ko duhiriwe. Iyi saha bayikoreyemo umugisha, iyi saha bayikoreyemo utwigoro, iyi saha bayihembukiriyemo, iyi saha bariko bayisengeramo, iyi saha bariko bayihigiramo umuhigo, iyi saha bariko bayibibiramo imbuto. Nibagira umugwiza, nibagira amahoro, nibagira ibyishimo, nibagira agahimbare. Twihere kuramba, twihere kuroranirwa, dutandukanye n'icitwa inabi, dutandukanye n'icitwa umuvumo, dutandukanye n'icitwa umubabaro, dutandukanye n'icitwa gahinda, dutandukanye n'icitwa ubugomba. Ruhurira abarusha, bohora ababoshe, twenza abababaye. Duhe mutima wawe mweranda kugira ngo inganji yawe yamamare muri twebwe. Duhe mutima wawe mweranda kugira ngo ububasha bwawe bukorere muri twebwe.
duhe mutima wawe mweranda kugira ngo tugire ubwenge, duhe mutima wawe mweranda kugira ngo tugire ubwitonzi, duhe mutima wawe mweranda kugira ngo ibyangiritse bikundike. Ahari umwijima haza umucyo, ahari ubugugu haze ubwenge, ahari imigano haza ubumwe, ahari imibabaro haze umunezero. Mutima mweranda mugisha ijambo ry'Imana ye n'ingabire zidasanzwe kaze. Ngwino tuyoborere mu nzira igana ijuru, twebwe dushira agahinda dusingiza Imana. Ngwino ozabarira abarushe n'abihebuye, twese dushira agahinda tunogera Imana. Mbaraga z'abemera, wewe ukomeza kiriziya yacu ngo ihore ibengerana mu rukundo n'ukuri. Mutima w'Imana ngwino ngwino, mutima wa Yesu ntuzi wacu, mutima mweranda ngwino ngwino, ingutuyobore roho w'Imana ngwino ngwino, roho w'Imana ngwino ngwino, roho w'Imana ngwino ngwino, ingudukomeze. Mu izina rya Yesu Kristo turushirizeho kunezerwa ubwoko bw'Imana, kuko Kristo ari kugendagenda mu buzima bwacu. Ukwiheba, ukwihebura, ukwiyanka, ukwiyankiriza ni umuco mubi w'abana batabyawe n'Imana. None rero bahaye ikaze mu buryo bw'umwihariko ujya gusengeramo isengesho ryo hagati ya 3 na 6. Twarigize muri hagati na hagati ya 6 kugira ngo rigire ikimaze kuri twebwe, ko no mu ijuru bari gucanika cyane. Kandi mubyibuke neza ko uyu munsi 6 z'ijoro ariho tujya gutangura n'icese n'amasengesho y'iminsi 3 yo gusenya ibiyeriko biri ku buzima bwacu, ibiyeriko byeretse ku buzima bwacu bitubujije amahoro, bitubujije akanyamuneza, bitubujije umunezero. Iyi minsi 3 isozera ku kwezi kw'icumi, umuhigo wahize nawe utobura ugerako, uhumurike icyo gihe cya none. None mbahaye ikaze, Imana nyine amahoro ibishimire, Imana nyine amahoro ibanezereze, wizere ko umutwaro wawe uza kwandikwa iyi minsi 3, kuko zuba twinjiye mu kwezi kwa Yozefu. Mumbirize ngo iyi minsi 3 dutandukana n'uku kwezi ko kuba mu kirere kidasanzwe. Icyo utarahabwa ni igihe cyo kuyihabwa. Ni iminsi 3 tuzogira amafungo, iyi minsi 3 tuzoyisozerana n'igikorwa cya kigoro. Nugira amafungo two kurya, nimba uzovuga uti jewe sasita nkora ibikorwa biruhishije, sino kwifunga umunsi wose, sasita nzajya gufungura. Mugabo nimba ushaka umugisha hari ikintu wahize umuhigo gusaba Imana, ndakwinginge uzofate kugira ngo ntuzosigare mu bandi. Uzofate harya wari gufungura 6, ntabwo uzobutaha izobubike. Wari gufungura 6 nimba wari ufungura 2,000, nimba wari ufungura 2,000, uzoca ufata ubitanga uvuga uti nanje ngaburiye ushonje nirukanye inzara muri jewe no mu banje, nawe yandi mitwaro uzawufise. Namba uzofunza umunsi wose wigore. Hari uvuga ngo none ko nasoma twagira stock hamwe n'abandi, icumuka w'Imana azoguha gukora. Mugabo numba ugomba umugisha ntuzotangwe. Iyi minsi 3 nubo wagize amafungo cyangwa utagize ko ari gusanga uri ku miti, cyangwa ugasanga uri bungenze, cyangwa ugasanga uronsa, hari ibintu bitatwemerera yuko tugira amafungo. Ariko ugira amafungo yuko iryo zamu rya 6 z'ijoro wakira Imana irekuriye abana bayo, sibyo? Cyangwa izamu ryawe uhora uzirikanako. Muri icyo gihe rero icyo ukora ni iki? Uca witwareka ko icyo gihe nawe uhora utwagwa n'itiro. Izamu wasezeranye n'Imana cyangwa ugahiga umuhigo kuri indi zamu rishasha,
ubu kano yurindiriye umugisha Imana ikozaniye. Imana irakunda umuhigo, irakunda umuntu yifatira umwanzuro kandi akawushira mu ngiro, irabitangira umugisha gose. Mugabo ntuzobure ikintu kigera ku bufunzwe, ntuzobure ikintu kigera ku bugwayi, ntuzobure ikintu kigera mu nzu y'ububiko. Hano hatatu ibindi byose ni rusange. Ntuzobure ikigera ku bitaro, ntuzobure ikigera ku mpimba, ntuzobure ikigera mu nzu y'ububiko. Ntuzobure, uzopfa umunyenyama yarijana, ntuzobure nimba ari umuhigo wahigiye Imana kandi nimba ubyemera. None rero Imana yenye n'amahoro ibishimire rwose, ibanezereze. Iki ni igihe cy'uko Imana ikora inzitizi ku buzima bwacu. Ibyo bishobora kumva ab'umwuka, bishobora kumva abazi agaciro ko kugendana n'Imana, kuyoboza Imana inzira. None rero wewe ubyumva, Imana ibiguhere umugisha kandi ibikwamishiriza ibyama kugira ngo ubibyaze umusaruro. Amaraso ya Kristo adutwikire, impuhwe z'Imana zitubeko, ububasha bwa rudasumbwa butugereko. Mugwiza ukomoka mu ijuru kere mu biganza byanyu, gikundiro kize mu ruhanga rwanyu, ubudahangarwa bube muri mwebwe, mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha n'umugwiza. Kandi Imana nigwantu yijyajyanye, n'igihumbi 500 amajana 5 sigwawe, n'igihumbi 10 igihumbi sigwawe. Bamureka kwica imigisha yanyu mwarariye Imana, murayirya nuko itarika. Yaba yahera mu mwarayimaze. Ndabasabye nimusuye kuryajyanye Imana, genda muyigarukanire kimwe muri 10, muzoba muri ko muruguruza iminyuro y'ukuronka. Nawe uzosorerwa n'umuntu akagusoba 15, uzomenya ko igihumbi n'amajana 5 atarayawe, uzoba uri kuruguruza iminyuro y'ubuzima bwiza.